گله چاودما و خوش عبارة و خوش تماشاوان نیجا وقت رکلام جی ما چکرو ما آنوزی کرو زانات ویده میبانی که منی گله گرام با سیاست مدار خبات کار ولات پیور و ولات پارێز کوردستانê bi rêz kamîl tek da li hember min e mumxêra tenekekê kamîl سەرسەری من سەرچاوێ من سەری دە شەباوە وەشانەوە و هەروەها خۆش و گەشت بێ سەری دە مامۆستا قەدریزانە ئەس پیرۆز دەکەم سلااف دەکەم وەشان خۆش خەپات خۆش بێگۆمان شۆبدارێ تێ عەزیزی بسێ زاراوای کوردی دەبێژم شەو باش شەو شاد و سۆنا خێر و شیما خێر بێ gelek spas malata hezar carê ava spas kêkê kamîl ez zanim tu gelek alaqadar bi Kurd û Kurdistanê yanî dilê te bi rastî jî gelek germî bo Kurd û Kurdistanê ez dixwazim bipirsim alek emîn ev şanda ku çûn başûrê Kurdistanê a Dem Partiyê her neyse a Kurda hûn li benda çi ne wê çi bigirin wê çi bidin ema fikra we û çawa karî şîrove bikin fermo Belê gelek spas bêgoman ger ku merovê navekirî bêne ziman ev şande neb serê xwe neş xwe de çiwe li ser bangewaziya rêberê gelê Kurd Birêsê Öcalan rêberê mirovatiya hemdemî ev xwestek û armanca wî bû ku wek şandeyekî heyetekî hem heyeta İmralî heman demê de heyetek Dem Partiyê jî û bêgoman jî Partiya Herêmê Demokratîk jî berdevkê têkîdê ji dervê Dem Partî wek û her wiha jî di parêzerê rêberapo jî nava vê heyetê de ne ev du roja ku başûrê Kurdistanê ne îro hevdîtinek Birêz Mesûd Barzanî re hate kirin siba wê hevdîtin Nêçîrvan Barzanî re werê kirin heman demê de jî bêgoman roja sêşemê wê biçin Birêz Bafı Talabanî Kubat Talabanî û her wiha ve ev wê ji dervî vana jî wek em bêjin Silêmanî waliyê Silêmanî û waliyê Hewlêrê jî hevdîtin hatin kirin divê ku merovî alî de ev gavnê erînîne gavnê pîrozin ger ku merov vî rengî baş bibîne gelo ev xwestek û armanca îro di çapemeniya azada hindik jî hin tiş hatine ziman lê bêgoman ne tenê veve rêberê gelê Kurd Birêsê Öcalan dema ku ev xwestek anî ziman û her wiha ji heyetê re weke emûfermaneke anî ziman ger ku herin hevdîtinê bikin di serî de xwastin ku rewşa ku îro tê jiyan kirin ji ber ku ev pizgirêka Kurdistanê bi giştî bi tevahiya tenê merov nikare ku wek Bakurê Kurdistanê jî an başûrê Kurdistanê angoyan parça Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê bigirê ders ji ber ku xwestek û armanca gelê Kurd cuda ye lê em bêgoman şik û goman hene hêviyê me ew e ku ev xwestek û armanca rêberê gelê Kurd Birêsê Öcalan hevgirtin û tifaq û yekîtiyaka gelê Kurd û Kurdistanê çêbike xwestek û armanca her kesî vî rengî ye bêgoman çi Kurdekê ku bêje ez bi rastî rihê Kurdistanê dixwazim dilê min Kurdistanê ve bi vî rengî nêzik dibe gelo wê tifaq kengî çêbibe ev hevdîtin pêwîst ku merov vî rengî me ez hêvî dikim me got şik û gomanê me hene ger ku em her tim bi şik û goman bê em hêvî dikin ku ev hevdîtin ne tenê ji bo ku vê rojava ku îro tê jiyan kirin ango ev roşa ku îro tê re derbas dibin hêvîdarim ku ev hevdîtin wergerê ku yekîtiya Kongrana Tewa Kurdistanê seranserê Kurdistanê werê çêkirin gelo Kurdistan tifaka wê ev çi rengî bê parastina Kurdistanê aboriya Kurdistanê di qada diplomasî de di nava hêzê navnetewî de wê bi çi rengî bê dema ku merov behsa vê rewşê bike wê bikeve çi asî de ev hemû çik bi heve girêdan e lê me got şik û gomanê me hene mamosta Qedrîzane çima yanî vê vegerêdayî jî îro axaftineka Mesûd Barzanî derket piştî 26 sala dibêje hêvîdarim ku rêberê gelê Kurd Birêsê Öcalan azad bibe ev na jî cihê heyf û mixabiliyê ye merov va tişta têşê baş e kesekê ku liqa misqala zir rûmeta ku rihê Kurdistanê ku buhare bê wê piştî 26 sala wê gotinê bêne ziman yani kî dixwaze rêber û serokê gelê Kurd yan jê dildarê Kurdistanê 20 sala heger 3 salî 26 sala di girtîgeha dijmin û dagirkerê Kurd û Kurdistanê de bimîne
لێم هێوینە مامۆستا یانی خوازم کو ez vê bêjim ev hevdîtin wê berdewam bikin ji va hevdîtina wê çi derkevê pêşa rojê piştî ku ev hevdîtin xilas bû li gorî nêrîna min wektê xwastin wê nevê parvekir û nevê belavkirin çimanê ji ber ku heyeta îmralî pir bi hesiyet nêzik dibe yanî gelek tiştê ku em bêjin îro girtî hene hinekî li benda çax û wext û demê ne ji ber ku ev rewşeka gelekî awarteya ango rojeva ku yûrem tê de jiyan dikin hê nav li vê rewşê nehtiye kirin yani ev rewşa bi çi rengî bê wê bi çi asê de bê rêksazî û dezgeh û rêxistinê Kurd û Kurdistanê taybet ji ber ku heyet nihal başûrê Kurdistanê li Hewlêrê ye wê piştî di rojê dî derbasê Silêmanî bibin wê ev rewş bikevê çi asê de em ê demeka nêz de hevlo bi hev re bişopînin bibînin jî li hêdiyê me ku yekgirtîkeka baş çê bibe em wa hêviya nêzik dibin. Belê malata Hecar Cerraba hûn bi hêvîne yanî tiştekî xweş li Tirkiyê di nava Tirkiye û Kurdan me karî werbêje yani em du heb netewin Tirk jî netewin em ê bêjin em jî netewin yani nidam Kurd sorunu ama ne sorunu piştgirêk ama mesela nebare hûn bi hêvîne Tirk û Kurd aşitîk wekebî biratîk çê bibe Mamosta xwazim ku ez vêra vekirî bêjim dibe ku cara hin di em bêjin çapemenî ragihandinê de yan jî medya civakî de hin heval wektê xwastin vekirî nanê ziman lê ez ê îşev ji ber ku demeka nêzik de ez û tu demek pir dirêjen hevdû xweş nas dikin û wek dî têkiliyê me taybet jî bi hev re hene û bi salaya divê weşanê zindî li ser medya civakî kar û xepatekê gelekî mezin didê meşandin jî û her wiha bila şopînerê te jî vêna baş zanibin niha wek kesatî dema ku merov di şopînê ji ber ku dijminê Kurd û Kurdistanê Tirk û Ereb û Fars lê dijminê herî hov û wehş û sereke dewleta Tirka dewleta teceye hikûmeta ango anha dewleta Tirkiye ye erna bi vî rengî dixwazim ku vê bêjim ew çûne Berlingê Birêsê Öcalan rast e çûn lava û ricajê kirin çima ev lava û ricajê kirin çima çûne Berlingê Birêsê Öcalan çi dema ku li wa dibê astengî rewşeka awarta rewşeka gelekî cuda çê dibe evna bi vî rengî ji bo menfaetê xwe ne ji bo menfaeta gelê Kurd ne ku ji bo ku pizgirêka gelê Kurd bi rastî bi rengekê demokrasî bi rengekê azadî bi rengekê aşiyetiyana aramî çareser bikin ne bi vî rengî nêzik dibin û her wiha dê ku dolabên dijminê sereke dewleta Tirka dagirkerê Kurd û Kurdistanê her wextî bi dê ku dolabê xwe yên qirêj û gemar nêzik bûye her çi qas ku hevdîtin gelek cara bi tevgera azadî jî taybet birêberê gelê Kurd Birêsê Öcalan û di gereva îmralî de û ji dervî gereva îmralî dema ku li Şamê jî hevdîtinê ku çêbûn jî bi awakekê dê bû çiman vê nadibêjin ji ber ku alîkê ve behsa vê hevdîtinê dike li gorî nêrîna min tişta ku Bahçelî dibêje ve Erdogan bêje li wek çiya ji hev cudaya ferqa wa gelekî heye tişta ku Bahçelî tenê ziman hikûmeta AKP û her wiha Erdogan nanê ziman çiman vê nabêjin berî din meha bû vêna diraya giştî re hin devera da hate hişkerekirin û hate vekirin jî Tayyip Erdogan ji bermendî yê ku ji ber Daişê mayîn navê va Ahrûrşam bê Boko Haram bê El Nusra bê El Qaide bê Heteşe bê Simo bê her wiha ev çete ku rêçeta berî bi meha hemû serfermendarê wara serkirdeyê wa çetara li dîlokê Tayyip Erdogan civîneke fermî kir di vê civîna fermî de anî ziman goperê we ez didim maaşê we ez didim çekê we ez didim logîstîka we hemû kes didim rast e cîhan jî Amerîka jî Rusya jî yekîtî Ewropa ve tişta baş zanê û her wiha taybet siyasetmedarê gelê Kurd jî vêna baş zanin û dibînin ji ber ku vekirî hişkere dike di vî warî de wextê ku di ramana wî de heger ku aşîtî heye hevgirtin heye baş e bi dehan şaredariyê Kurd û Kurdistanê çima qayûm ê tavêjê çima heroj bi dehan êrişê sazî û dezgehê me dike hevalê me têxî girtîgehê de çima duho bû rojnamevanê me li bendava Tişrînê tişîn giratê hate qetilkirin çima çekên kîmewî û şerê giran li ser başûrê Kurdistanê heremên medya berdewam dike ev demek pir dirêj e hûn dizanin
ایریش روجاوای کردستان دکه روجاوای کردستان دل کردستانیه کردستان دل روشلاتا ناوینه خطا سور روجاوای کردستانیه گر کو مجبیر نکن دماکو ریبرا پوت هفتیتنی خدا گلکانی زمان و هر وقتی جی دده خویا کرن دبی هگرش بو و خط سور هبلش بو مجی روجاوای کردستان خطا سوره گر کو مروین انگی نزدیک ببی نها از بینا بینم زمان ما مستا از بخوا و کساتی باوریم تجاره به دجمن کرد و کردستان سرکه یه هوب و وحش دولتا ترکا نهاتیه و نویجی اما ببینین ده دمکانیزیک ده و هن تشتین پر عجیب و جدا در کبن ده حضورات ده و شکتارت ده از وینا دینم زمان هونه ببینین دمکانیزیک ده و روشکا دی در کبه اش بوکو خواسته کو آرمان جاوا چه نابه او دخوازن کو تتشتی کردا قبول نکن یعنی پشتی وقا بدلی گران بهابه پشتی وقا کدا مزن و و تجاره کرد دما 100 ساله بیشتکی میده وکه ویدمه حق قاسی نبونه هیز و حق قاسی نبونه ام بیشن خودی نیرخین گلکی برفراه و تکیلین گلکی برفراه دقادا مبنه تبی و دیپلوماسی و جواکی ده تجاره ببیرنگی چه نبونه جواکا گلی کرد تبگرا گلی کرد جحمو دمی خوابیتر ده تکوشینا خواه 40 سالی ده جحمو دما خورترو گشتره باشه دماکو هفگرتنک چه به بنره جه یک مها 2024 بحثا و دانوساندنا کرنه اوه چند مهدر باز بون امنها ده مها صبات دنه مها ده دوا 2025 دنه جوه دمه حتی وکه ایرو هی ناوه وی روشه لی نهته کرن ما مستا روشکه کو ناوه وی ندیا انگو اب چی تشته دماکو مرو وینا بین زمان بگو من بشکو بگو من باوریا ما تفگر آزادی ریبر مروواتی همدمی برسه جانان ری حوال و شاگرتی وی حتی داویته ام بینا بازانه لی باوریا ما وی تجاره دجمن سرکه دولتا ترکان نهاتیه وی نویجی وی روشاکو ایرو تیج یان کرنجی یکو خرابکه جی دیسه دولتا ترکیه وی نها دیکو دولابنا چه بکه وی نها پلان سازین قریج و گمار بکه لبر چاواش خواتی خویا کرنجی و تی دیار کرنجی بله نهاد شرکی دجوار و بومباردمان گلک دجوار لسر ترشینه بتايبه الوزراء بقشتي هاي الكوبان لبتايبتي لسر ترشينه او قراء زاق كردسي عرب او موتا وچاوابه وچه انجامي بستينه ازي چه انجامي بده اون چاوا در رخنين يعني اون چاوا شروع بده ما مستاد خوازم که از بیجم بنداوا تشرینه بنداوا شهیدایا جبرکو گلی کرد بخون آخوا بدره که گلی که گران بحال وی داره هات داین تایبت کسی کو روزنامه‌وان سیاست مدار روشنبیر شانوگر و هر وها هنرمند حجاب نافدار و گلین کو دناوا سیویلین کو کسی کو دلسوز وی خاکا پیروز شهادتی کل بیده هاتی جیان کرن لبرچاوایا دجمن یکو و ایریش به چتن سمو او چت سمو دبیجن یا چت سمو گوانا دده پیش و بچکا دکه چما ایریش تایبه بنداوا تشرینه دکه پرا فراغوزه دکه جبه و بنداوا تشرینه تشرین گرادا چاوال روسیا وک میناق مرو بجستانی گراد چه بو و هر وها لروجاوای کردستان جی تشرین گراد هیا گرکو مرو ویرنگی ببینه جبرکو او بنداد جبو گلی کرد گلکی دیروکیه و گلکی هجایه دجمن داگرکری کرد و کردستانه دولتا ترکا بچت خواه سم و دخوازه کو و بندابه بخید بندست خواده و جیران انگو کهربه یا جه الکتریکا کو دبیجن لسر حلبه لسر کوبانه لسر حتی بدیرا زوره دخوازه و حیا رقای و داره جیلانا کو جوی داره دچه او کارو باری کو ویده تکرن او به گنمو چاندنیا کو و آبا و بندابه کو ته چکرن دخوازه و داره بخبر دسته خواده همان دمه دجی اوریا کو وکه کو هون زانن اوریا کو ام چارجی جبر کو و داره دخوازه کو و داره به دما کو بخبر دسته خواده و قانتونا کوبانه نابراوی و قانتونا جزیره قطب که نابرا قانتونا کوبانه
و هر وها حلب قد بکه نابرا کانتونا کوبانه رقا دیرا زوره قد بکه اف جبو دجمن و جبو چت سمو جهه کی گلکی استراتژیکه جبویه که همو حسی خواه قرشت جبویه که بچت خواه ایریش خواه به هم پاد ده مشاندن اف دمها لوی داری برخودانه که گلکی دیروکی ده مشاندن بنیره گر کو مرو وینا بین وکیلی بین زمان جه 3 روزنامه‌وان دو حوالی عگیت روز بگیرم و هر وها حوالی ناظم و حوال جیهان 3 روزنامه‌وان جه آلی سیهای دولتا ترکاوه وکیلی بزانبون هاتن قتل کرد چما وینا دکه جبر کو او وینا باش زانن کو راگهاندن و چاپامنیا آزادی جبوا آسانگی که گلکی مزنه جبوه که دخواه تایبت کسی کو لوی داره کار روزنامه‌وانتی دکه او کسی کو ده کارو خپاتین چاپامنیا آزاده کارو باره که باش